Namakuru agezweho nonaha n'amakuru yihutirwa cyane kandi akaba amwe mu makuru asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'umutekano na politiki by'akarere k'ibiyaga bigari. Tugiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amakuru aturukayo. N'amakuru meza ku mutwe wa AFC M23 ariko akaba amakuru kuri Tshisekedi yemeye ariko asa naho amushaririye bitewe n'igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amakuru yamaze kubigaragaza. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu nta wundi ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto n'andi mazina menshi agenda yiyita uyu mugabo, kandi ndakubwira neza ko akomeje kugenda arikoroza cyane ku bijyanye no kugerageza guhindura itegeko nshinga kugira ngo yongere kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, nubwo abaturage batabyumva. Izo sizo nkuru nkuzaniye nubwo ari kuvugaho byinshi muri aka kanya, ariko ndagira ngo nkubwire igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gutuma uyu mugabo yicara akitekerezaho agakora inama by'umwihariko n'inzego za gisirikare ndetse n'abafata ibyemezo muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Ubu tuvugana nyuma y'igitutu gikomeye cyane Amerika imushinja kwica ndetse no kwangiza amasezerano ya Washington ndetse no kudatera intambwe igamije kugarura amahoro mu biganiro byagiye bikorwa na AFC M23. Ubu tuvugana Tshisekedi yamaze guca bugufi yemera kwirengagiza inama yagirwaga na perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Nyenecyubahiro Evariste Ndayishimiye, wakomeje kumusaba ko yakomeza kwihagararaho ndetse ngo bagakomeza gukukuza bakareba ko M23 bayitsintsura, ndetse byaje kubananira ndetse bikomeza kuba gateranzamba ka nyina wa nzamba. M23 ikomeza kwa advancinga ariko ingabo z'u Burundi zipfa, iza Kongo zikora withdraw nazo zirukanka amasigamana. M23 iradvancinga ndetse ikomeza kubafatana ibindi bice kugeza na n'ubu. Icyari gihari rero nyuma yo kubona neza ko bisa naho bitagishobotse, uyu muyobozi w'u Burundi perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine Evariste Ndayishimiye General Neva nk'uko nawe yiyita, yakomeje kugenda abwira perezida w'igihugu cya Kongo ko noneho babona ko wa mutwe wa M23 uko bawutekerezaga atakiri ko umeze ndetse atari kumeze, kuko wakomeje kubananiza akawa mugani, ndetse bisa nkaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitutu cyayo cyamaze gukora. Kugeza kuri ubu Tshisekedi yamaze kwemera ibijyanye na M23 kuba yaba yahabwa ibice byayo ikigenga maze igatanga amahoro kuri leta ya Tshisekedi, maze Tshisekedi abaturage bari mu bice bye bamugirira icyizere bakongera kumutora, tamugirira icyizere bagatora undi nawe akaba yabayobora muri iki gihugu cya DRC cyangwa se RDC nk'uko bivugwa, iki gihugu nyine cya Kongo. Ubu tuvugana Tshisekedi yamaze gusa naho yakemera ko M23 yagira ya leta yayo, nk'uko bamwe bagiye bavuga ko ari Kivu Republic, abandi bati ni Volcano Republic. Ibyo byose bikomeza kugenda abivugwa ndetse binagarukwaho. N'amakuru rero agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kera kabaye ndetse na Tshisekedi nyine bamaze kumva iyi filozofi, ariko byinshi bavuga ko iyi filozofi batayumvisha ubwabo, bayumvishijwe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amakuru abivuga. Amakuru aragaragaza neza ko Perezida Tshisekedi nyine yamaze gushya ubwoba, ndetse nyuma yo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari imaje kumushyiraho kese ziremereye cyane zirimo izo kwangiza amasezerano ya Washington nkana akayangiza abishaka, ndetse agakomeza kugenda akora ibimeze nk'aho ari lobbying, akomeza kugenda ashaka abandi navuga ko bashaka ko mufasha mu ntambara yirukansa ibihugu bitandukanye. Gusa nta musaruro byigeze bitanga, bisa nk'aho ibi bihugu byagiye bireba amasezerano yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikagaragara neza ko Amerika yazabafata nk'abagambanyi muri iyi diri. Ubu tuvugana rero Amerika gushyira igitutu kuri Tshisekedi ndetse ni leta ye ya Kinshasa, bivugwa neza ko aribyo byatumye bemera, ariko batemeye nk'uko benshi bari kubivuga. Tshisekedi ubundi ubusanzwe avuga ibintu bugacya bihindura, ariko hano ngo yemeye ndetse atemeye, ndetse asabwa no kugira ibyo yuzuza kugira ngo ibi bikomeze kugenda bijya mu buryo. Ibi kandi yabishinjwe nyuma yo ko M23 yakoze ibyo yasabwaga byo kuva mu bice bimwe na bimwe yasabwe kugira ngo amasezerano yubahirizwe, ariko Tshisekedi nyuma y'uko yakomeje kugenda avunira ibiti mu matwi kuri ubu ngubu yamaze kwemera ko M23 yahabwa ibice byayo, maze na Tshisekedi
Tshisekedi akagumana amahoro ye maze hakazacungwa ahubwo wakendereza undi kuko yabarenze ku mategeko n'amabwiriza agenga imipaka y'ibihugu ndetse yafatwa nk'uwavongereye ubusugire bw'ikindi gihugu. Ubwo tuvugana rero birumvikana neza ko abaturage batuye mu gice M23 yaharaniye ndetse harimo n'uduce tumwe na tumwe itarabasha kwisubiza ariko igomba guhita ifata cyangwa se ikadusubiramo hatabaye imirwano bitewe n'amategeko yamaze gushyirwaho, nk'uko hari n'uduce yagiye irekura itarwanyijwe ngo itsindwe ndetse nk'umujyi wa Uvira yaharekuye ku bushake ndetse n'ibice biwukikije bya Sange, Bijombo, Kabunambo ndetse na Plaine de Ruzizi. Ubu tuvugana rero hashobora gusubizwamo 23 mu buryo butayigoye. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye n'ibi bibazo, aho Tshisekedi yabyemeye ariko bamwe mu basirikare bakomeye bakomeje kumubwira neza ko natanga ibi bice bizaba bisa nkaho Kongo itagifite agaciro kuko ibirombe byinshi biherereye mu bice bya Rubaya kandi ibice bifitwe na M23, kuvuga ko Tshisekedi ndetse n'abakomezaga kugenda bamwereka ko bari kumwe batazabikora ahubwo bazisunga M23 kugira ngo bakomeze kugenda babyaza agaciro ibi birombe bya Koruta ndetse n'andi mabuye y'agaciro yiganje mu bice bya Rubaya. Gusa Tshisekedi we ababwira neza ko kugira amahoro ahinde n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini kandi bufite iby'agaciro byinshi, ibice bya Rubaya sibyo bibarizwamo amabuye y'agaciro gusa, ko bakomeza gukorana n'izindi kompanyi zikomeye z'Ubushinwa ndetse n'abandi bagakomeza gucukura amabuye y'agaciro mu bindi bice maze bakaza guha amahoro M23, ariko nanone kugira ngo barebe ko bwacya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyinjiyemo bushobora kwisanga wakiriweho na sanctions mbi cyane, ibihano bishobora kuza kugiraho ingaruka. Ubu tuvugana izi process zamaze kuba zirodinga ndetse benshi baravuga neza ko iyi ari inkuru ishobora kuza gushimisha bamwe mu baturage bavuye mu bice bya Masisi, mu Birere, Goma, ibice bya Minembwe na biriya bice byose bya Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, bashobora kongera kugaruka iwabo ndetse bagasubira mu byabo nyuma y'uko Tshisekedi yamaze gutsindwa mu bya politiki, dore ko urugamba rwo rwamunaniye rugikubita. Namakuru agezweho none yihutirwa, namakuru kandi ari kuvugwa ku butaka bwa Kongo, Burundi, u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Namakuru atugeraho none yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB kirimo kiratarabaza kiboroga cyane. Abasirikare bamwe na bamwe bo mu Burundi baravuga neza ko bamaze kwinjirirwa ndetse harimo abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bari gukorana bya hafi n'uyu muriko wa M23 barizwa ku butaka bwa Kongo. Uribaza ngo impamvu y'ibi ni iyihe? Namakuru agaragaza neza ko kuva igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasaba umusada mu Burundi maze abasirikare b'u Burundi sukuza kuri ubutaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, Antoine Felix Tshisekedi yakira benshi cyane boherejwe na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ibyaje kubabaza M23 cyane kugeza ubu. Amakuru aremeza neza ko u Burundi bwamaze kwikanga bamwe mu basirikare ndetse n'ubutasi bukomeye cyane bwa M23 bwamaze kubageramo. Igitega ahangaha ndetse n'Ibujumbura biravugwa neza ko ikikangari cyose mu bambaye civile bari kugaragara muri uyu mujyi by'umwihariko Bujumbura ndetse na Gitega. Ahangaha muri iyi mijyi yombi haragaragara ngo abasore bikekwa neza ko bashobora kuba bakorana na M23 ariko kandi bakaba bafite ibyangombwa bemerera kuba bari ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bwamaze kugenda butanga amakuru ku nzego zibishinzwe ko hamaze kwinjira abasirikare ba M23 bari kuri ubutaka bw'u Burundi, ngo kandi benshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ni ikikango gikomeye cyane, pressure irazamuka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu nawe bamaze kugenda ashyirwaho igitutu. Ibi ndaje mbigarukeho mbigusobanurire. Nanone ndakubwira ikijyanye n'urugamba aho rugeze kugeza ubu. Leta ya Kongo, leta ya Kinshasa nyine ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ngo yongere kuba yagaba ibitero mu bice bitandukanye, ariko imbaraga zo ntazo nubwo umutima ubishaka. Ikiri gutuma abasirikare benshi ba leta ya Kongo basa naho bananiwe kurwana uru rugamba. Ibi ndabikubwira ndetse urumva n'igitutu gikomeye cyane amahanga yamaze gushyira kuri perezida w'iki gihugu cya
Kongo Tshisekedi bitewe n'ibyaha bikomeye by'intambara akomeje kugenda ashinjwa. N'amakuru asobanura byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo turikozeho tukubwira inkuru zihari zigezweho ubu tuvugana. Reka nkubwire ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abasirikare ba M23 bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi ndetse ngo bariyo mu ibanga rikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi ndetse no kuba bakomeza kugenda bagenda runoniza ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe M23 mu bihe bitandukanye yagiye yiyama perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibitero ari kubagabaho ari ibitero bitazamugwa neza, ndetse abarundi bagakomeza kuvuga neza ko ibi perezida wabo ari gukora bisa no kubakururira umuriro, kuko izi ngabo za M23 nta na rimwe zigeze zifata iya mbere ngo zibe zafata n'igisasu na kimwe ngo bakirase ku butaka bw'u Burundi. M23 yagerageje kubaha imipaka ndetse n'ubusugire bw'igihugu, ariko ingabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze zibanira, zakomeje kuyigabaho ibitero mu bihe bitandukanye ndetse ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye binakoresheje imbaraga. Aha kandi ku butaka bw'u Burundi niho hagiye hava ibikoresho Tshisekedi yabaga ku Kinshasa ndetse n'ibindi akuye ku isoko, by'umwihariko ibiturutse mu Bubiligi byose byashikiraga kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo rero aha hose haturukaga ibi bitwaro bikazanwa n'ingabo z'u Burundi nyine bije guhangana na M23. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari byo byarakaje intare za Sarambwe kuri ubu zikaba zisa naho zamaze kurya karungu bidasubirwaho. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa M23 ngo bamaze kwinjira ku buryo bukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Intwaro zo ntazo ni ugutata amakuru, bamwe ngo bashobora kuba bafite na tumwe mu dukoresho dukoreshwa mu buryo butandukanye rw'ikoranabuhanga, ndetse aho bivugwa neza ko n'intwaro hari abafite imbunda ntoya ariko batari kugendagenda bazigendana bitewe n'aho bacumbitse. Ibintu benshi bamaze kuvuga neza ko ikibanza aricyo gitutu benshi babwiraga perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yo kohereza aba basirikare ku butaka bwa Kongo, bamubwiye neza ko bizamugaruka. Intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kugera hafi ye neza. N'amakuru ari kugenda avugwa neza ko M23 ubutasi bwayo bufite imbaraga z'umurengera ndetse bikomeje kugenda bigora leta y'u Burundi. Ubutasi bw'u Burundi buratanga amakuru asa n'atuzuye atagira icyo yafasha ababishinzwe kugira ngo babe baburizamo kuba M23 yamaze kugenda icengera, ariko nanone abareba kure bavuga neza ko M23 ishobora kuba ifite bamwe mu ngabo z'u Burundi baganira ndetse banakorana bose. Umugambi ari ukubirindura uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi wigize akarakagiye nk'uko M23 yo ibivuga, ndetse ikavuga neza ko yagiye ayigabaho ibitero bitandukanye. Nanone hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi i Kinshasa. Biravugwa neza ko bamwe mu nzego za gisirikare ndetse n'abaminisitiri batari guhuriza ku kibazo. Tshisekedi akomeje kuzenguruka amahanga asa n'asaba ibikoresho byo kurwana urugamba benshi bavuga neza ko rwamunaniye ndetse yarutsinzwe mu mpande zose, yaba politiki ndetse na diplomasi bigahumira ku marari. Rero bamwe batangiye kuvuga neza ko Tshisekedi asa naho ibyo kurwana atakibifite ku mutima, ahubwo ari gutekereza uburyo bushya ashobora kuva kuri ubu butaka bwa Kongo nk'uko bamwe babivuga, dore ko anifitiye ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Bubiligi. Tshisekedi kandi akomeje kugerageza kuburizamo ibijyanye n'amatora, kuko avuga neza ko nta matora ashobora kuba mu gihe ku butaka bwe hari kubera imirwano. Nyamara yirengagiza ko n'igihe yiyamamarizaga gutorwa agashyirwa kuri uyu mwanya, imirwano n'ubundi yari isanzwe iba mu bice bitandukanye, aho M23 yari mu nkundura zikomeye cyane zo kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubu rero bisa nkaho bikomeje kugenda abimugora. Amahanga yatangiye kuba nkaho amutera uw'inyuma, bisa nkaho abo yaririraga bose nta n'umwe uri kubumva. Leta z'Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumwereka neza ko ariwe wishe amasezerano Washington, byakubitaniraho na M23 nayo ikomeje kutamworohera, bigateza igitutu gikomeye cyane i Kinshasa. Bamwe mu basirikare bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko nabo imyanzuro Tshisekedi ari gufata batari kuyihurizaho, ndetse bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri iyi guverinoma ye. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu igisa nkaho ari Leta z'Ubumwe za Amerika cyamuteye umugongo. Ibi kandi benshi bemeza neza ko ku ikubitiro byatewe n'uko Amerika nayo yari ifite urugamba rutoroshye iri guhanganamo na Irani, bikaza kurangira yirengagije Tshisekedi.
ni amakuru agezweho akomeye cyane yemeza neza ko twirwaneho itanze isomo rikomeye cyane. ni isomo bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse n'abarundi bamaze guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko izi ngabo za MLDP twirwaneho zirwana ku banyamurenge ziteze ambushi ikomeye cyane ndetse zikaza kwica abasirikare bagera kuri 12 b'igisirikare cya leta ya Congo, 6 b'abarundi bose baguye muri iyi ambushi. n'ibimodoka by'intambara byerekezaga mu bice 23 yavuyemo kugira ngo izi ngabo zihashinge defense zikomeye cyane n'ibirindiro karahabutaka nk'uko byagaragaraga niwo wari umupangu, ariko bisa nkaho urugendo rutababereye ruhire nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. n'amakuru yamaze kugaragaza ambushi ikomeye cyane igisirikare cya twirwaneho cyamaze gutega izi ngabo ubwo zaturukaga mu mujyi wa Uvira mu birindiro bikomeye cyane ndetse no ku bubiko bw'intwaro, ibimodoka by'intambara byiganjemo amakamyo adepurasa abasirikare ndetse n'ibindi bikoresho byabo, ndetse byagaragaye ko hashoboraga kuba hari hateguwe ikimeze nko gushinga defense zikomeye cyane mu bice by'umwihariko Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Sange n'ahandi muri ibyo bice. nyamara amadubu twirwaneho yabashije guhagarika ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Congo ndetse n'abo bafatikanya bari bamaze kwishora bibwira ko inzira ari nyabagendwa. igisirikare cya leta ya Congo kiri gutungurwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko cyumva ko 23 itakiri muri ibi bice. bisa nkaho kibwiye ko amadubu twirwaneho bafite imbaraga nkeya ku buryo badashobora kuza gukontorora ndetse ngo bagire icyo bakora ku ngabo z'ibihugu bitandukanye biri gufasha igisirikare cya leta ya Congo. niko gufata uyu murongo w'ibimodoka ntacyo bikanga bumva ko ibintu ari amahoro, nyamara amadubu yari yamaze kubatagetinga. byamaze kwemezwa neza ko amadubu ari kubona amakuru ku buryo bworoshye, ndetse benshi baribaza niba ubutasi bw'amadubu bushobora kuba butari gukorana n'ubutasi bwa 23 mu kubona amakuru. benshi bati byaba ari byiza cyane bitewe n'uko aba bose bari kurwanira ikintu kimwe, n'ubwo hakomeje kugenda hitambikamo gishegesha ndetse na Leta Zunze za Amerika igakomeza kugenda ibogamira ku ruhande rumwe. amakuru yaragaragaza neza ko amadubu yamenya amakuru ku izi ntwaro ziri butambutswe ndetse zikaza gutambutswa ku murongo, kuko bisa nkaho ntacyo bikangaga na gitoya, byasaga naho inzira ari nyabagendwa. ubundi busanzwe mu buryo bwa systeme bw'abasirikare mu kudepurasa intwaro n'ibikoresho nk'ibi biremereye ntabwo bitwarwa ku murongo musururu wapi, hubwo bategura uburyo bwo gutwara intwaro ndetse byangombwa zikanyuzwa mu nzira zitandukanye zigatwarwa mu byiciro, kuko baba bateganya neza ko hashobora kuza kugira izitegwa ambushi cyangwa se ziza gutungurwa n'umwanzi, maze zimwe zagerayo hakoherezwa ikindi gice kugira ngo nihagira n'izitegwa haze kuboneka ramforo cyangwa se umusada ukomeye cyane. ibi rero si byo byakozwe ku ngabo za leta ya Congo, kuko zumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa. batima 23 yari yaratuzengereje yarahavuye ati nitugende tuhashinga ibirindiro, nuko bagiye maze amadubu arabatungura ku buryo bukomeye cyane, abakubita amakompura aremereye cyane, ibimodoka birashwanyagurika, abakubita amasasu menshi cyane, abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo barahangirikira. nubwo amadubu yatakaje abasirikare, ariko bivugwa neza ko ari bake cyane ugereranyije n'abahaguye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo. yari imirwano iremereye cyane yateye igihombo gikomeye ingabo za Congo. byamaze kugaragara neza ko amadubu yari yamaze guca nk'umurongo ntarengwa izi ngabo zitaza kurengaho, ndetse bivugwa neza ko imodoka nk'eshatu za mbere zo zaturikanywe n'amabombe yari yatezwe muri uyu muhanda. ibyo benshi bemeza neza ko amadubu afite systeme ikomeye cyane, asa n'ahari gukora mu buryo 23 yakoragamo ihana yihanukiriye. benshi bongera kuvuga neza ko amadubu cyangwa se twirwaneho bakomeje muri uyu mujyo izi ngabo zitabashobora na gato, ahubwo bashobora kwisanga bari guhangana ndetse babaje kugenda batanga isomo. n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Congo, abarundi ndetse n'abandi bafatikanya. wazarendo zari muri aya makamyo ya gisirikare zigenda zibyina inyuma, bisa nkaho zakubiswe n'inkuba, kuko hagaragaye imirambo myinshi yabo, abandi birukanse amasigamana bava muri ibi bice. ibyo benshi bemeza neza ko ibice kugira ngo ingabo za leta ya Congo zishyiremo ibirindiro bishobora kuza kugorana ndetse bikaba ingorabahizi ku rwego rukomeye cyane. abasirikare benshi cyane batwirwaneho bagaragaye muri ibi bice nyuma y'uko bari bamaze gutwika ibi bimodoka, dore ko bigaragara neza ko ntacyo baramuyemo mu byo bagomba gukoresha, uretse imodoka ebyiri zari inyuma bivugwa neza ko zarimo ibikoresho birimo amasasu n'ibindi. izindi zahiye zirakongoka nk'uko byagiye bigaragara.
bigaragara. Abasirikare ni benshi cyane nyuma y'uko habaye iki gitendo gikomeye cyane. Biravugwa neza ko harimo Colonel Gasore ndetse n'abandi baje kwigerera kuri tere baturutse mu bice nyine bya Twirwaneho, baza gusanga abasore bamaze gukora operasiyo yagenze neza 100%. N'agahinda rero gakomeye cyane, nubwo benshi batangiye kugenda bavuga neza ko mama 23 ngo ishobora kuba yarimukiye muri Twirwaneho ikaba iri gufatikanya na Twirwaneho. Benshi kandi ntabwo bari kubitindaho, baravuga neza ko ahubwo ariko byakabaye, kuko aba bose bararwanira ikintu kimwe, bararwanira uburenganzira bwabo. Uretse Kisekedi ukomeje kugenda agerageza kwinjirira amahanga ndetse akagerageza kugenda yinjirira ibihugu bitandukanye kugira ngo yumvishe abantu ko mama 23 ari ikintu kibi cyane, ariko abari hafi yayo bakomeza kugenda bagaragaza ukuri ndetse bavuga ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuba gikomeje kugenda gitungurwa, nyamara mu gihe batekerezaga ko nta kazi kagihari ko guhangana nako. Ibi rero bikaba ari byo biri gutuma bafata amagambo menshi cyane, amatangazo bavuga neza ko mama 23 ikiri hafi aho, kandi mu by'ukuri ibirindiro byayo aho byamaze kujya hagaragara. Ubu tuvugana mu bice bya Bijombo, Sange, ibice bya Kabunambo, Plaine de Ruzizi, ibice nka Remera n'ahandi, abasirikare ba mama 23 barekuye bakaba bari mu bice biri inyuma yaho. Bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugira ubwoba ndetse kiri kugerageza kwakira defense zikomeye nk'izahoze ku ruhande rwa AFC mama 23, ariko bikaba byabagoye. Baratungurwa akanya ku kanya ndetse baravuga neza ko isaha ku isaha bashobora kwakira n'igitero giturutse kuri mama 23. Abasirikare bari muri ibi bice rero n'abasirikare bake cyane nabo Wazalendo bari kugerageza kugenda basahura bahungabanya abaturage nk'uko byagiye bigaragara, bahanganye n'abaturage ku buryo bukomeye cyane. Bisa nkaho ibice mama 23 yavuyemo bitarashyirwamo defense z'ingabo za leta ya Kongo. Abantu bari guseka cyane bavuga neza ko no kuba bajya mu bice bitarimo abasirikare byabananiye, bati nibo bari gutsindira urugamba. Ibintu ntabwo byoroshye mu kibaya ndetse n'ahandi. Kuru agezweho n'amakuru akomeye cyane, amakuru ariko ateye agahinda. Ni inkuru zuzuye umubabaro gusa muri aka kanya. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB mu bitero bikomeye cyane cyongeye gukora. Ni ibitero byerekeza mu Minembwe ndetse n'ibice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge nk'uko byamaze kugenda byemezwa. Ibitero bisanzwe bikorwa hakoreshejwe intwaro ziremereye cyane, intwaro zinyura ku butaka ndetse hakoreshejwe n'intwaro zinyura mu kirere, harimo drone zizo mu bwoko bwa kamikazi, indege zo mu bwoko bwa kajugujugu mbi cyane za Apache Helicopters, hakaza na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse hakaza n'indege rurangiranwa Sukhoi 25. Ibi byose bikoherwa mu baturage mu mihana ituyemo abaturage hariya Iminembwe ndetse na Mikenke n'ahandi hahakikije. Kuri ubu noneho ibyabaye bisa naho ari ibintu biteye ubwoba n'agahinda. Ni inkuru igezweho yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gukora amabara akomeye cyane gutwika aba baturage, ndetse bivugwa neza ko abaturage batwitswe ari abaturage b'abanyamurenge. Bivugwa neza ko hari abari bavuye mu isabato. Ni amakuru avuga neza ko abanyamurenge bagera kuri 5 bishwe ndetse abandi bagatwikwa, ndetse batwikwa n'izi ngabo z'u Burundi zabafatiye mu nzira ubwo bari bavuye mu materaniro y'isabato nyine nk'uko byagiye bigaragara. Ni inkuru iteye agahinda ndetse ni inkuru ibabaje cyane. Ahangaha benshi baremeza neza ko ingabo z'u Burundi zakoze mahajabu ku buryo bukomeye cyane. Ni amakosa akomeye cyane ndetse n'ibyaha bikomeye cyane ingabo z'u Burundi zongeye gukorera kuri ubutaka bwa Kongo. Ibintu bisa nkaho mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kwibaza kuri ibi bintu biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu bisa nkaho byabaje benshi cyane, ariko byagera ku banyamurenge aho baherereye ku isi hose, dore ko no ku butaka bw'u Burundi hari abariyo. Aba bakomeje kugenda baririra mu nzu ndetse agahinda karabashengura. Abishwe batwitswe baborogaga basaba imbabazi batakamba. Mu by'ukuri nta cyaha na kimwe bashinjwaga, uretse ko ingabo z'u Burundi zumvishe zishaka kubatwika, ndetse ibintu byabaye na Wazalendo zihari ndetse n'abasirikare 2 b'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi byabereye neza hafi
na Puezero nk'uko bitangazwa, ariko nanone bifatwa nk'igikorwa cy'ubugwari, igikorwa cyo kuza kwica abaturage badafite intwaro badahanganye nawe mu rugamba. Ibindi byaha by'intambara bikomeye cyane byamaze kugenda bigerekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kuba yakohera ingabo ze kuri ubu butaka zikifatikanya n'imwe mu mitwe y'iterabwoba harimo FDLR ndetse n'izi wazalendo zikomeje kugenda zikora ibyaha bitandukanye kuri ubu butaka. Ni inkuru rero zibabaje benshi cyane, ariko nubwo bimeze bityo ubu ntabwo twatinya kuvuga neza ko Twirwaneho ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro ihangana n'izi ngabo z'u Burundi. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi nibi zakoze ari ukubikoreshwa n'ikimwaro, kuko bigaragara neza ko zatsinzwe mu bice bitandukanye ndetse zigakomeza kugenda zizerera ndetse zomongana, bisa nkaho zidagifite groupe yaho zibarizwa cyangwa se barracks aho bagomba kuba bari mu kampu kugira ngo babe bikusanya ndetse bategurire ibindi bitero. Mu gukomeza kuzerera ndetse basa naho badafite aho berekera bagenda biyenza ku mwisi n'umugenzi, bivugwa neza ko ariho bahuriye n'aba baturage. Abaturage bahise basabwa ibyangombwa byabo kuko n'ubundi byagaragaraga ko bari kwerekeza mu bice by'abanyamurenge. Aba rero bahise babagirira nabi ndetse ibintu no kubivuga bisa naho biteye agahinda ndetse bibabaje cyane. Ibyaha by'intambara bikomeje kugenda bikorwa n'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri ibi bice ho bikomeje kugenda bihumira ku marari. Ibice bitandukanye by'inkengero za Uvira hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amasasu bivuga neza ko ari kuraswa hagati ya wazalendo ndetse na Twirwaneho MRDP. Kagaragara neza ko umujyi wa Uvira utari mu kangaratete nk'uko byari bimeze mu minsi itatu ishize, ariko nanone benshi bamaze kwemeza neza ko ibyo M23 ikomeje kugenda ikora bisa naho ari ukwigiza intwari imbere, bishobora kuba biri gutanga ubutumwa bukomeye cyane yaba hano muri Plene ndetse n'ibindi bice. Amakuru aragaragaza neza ko ingabo za M23 zitigeze zijya kure na gatoya, kuko zakomeje gucungira hafi biri kuba kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri ibi bice byegereye umujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi ari nyinshi ndetse zikomeje kugenda zikora ibimeze nkaho ari amakosa akomeye cyane. Reka twambuke tujye ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane, imitego ari gutega uyu mugabo. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko kugira ngo yamamazwe ndetse aze kugera ku ntego zo kuba umukuru w'igihugu muri ubu buryo bisa naho bigoye. Abarundi benshi cyane basa naho bagaragaza ko barakariye uyu mukuru w'igihugu cyabo bitewe n'uko ubu tuvugana Abarundi baravuga neza ko inzara inuma, inzara ivuza ubuhuha, nyamara igihugu cyabo cyarishoye kigashora imwe mu mitungo ndetse n'ibyari gufasha abaturage kuba bameze neza mu bijyanye n'intambara. Abarundi barashinja perezida w'igihugu cyabo ko yishuye mu ntambara yatumye bagira crise ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Kongo barahuzuye muri iyi mirwano. Ibi byose bakomeza kugenda babyegekaho perezida w'iki gihugu nyine cy'u Burundi, kuko niwe wagiye utanga itegeko ryo kohereza aba basirikare. Ibindi bakagenda babimwegekaho bavuga neza ko n'ubundi muri iyi manda irangiye nta kintu kizima yabakoreye uretse kohereza abasirikare be cyangwa se abasirikare b'iki gihugu mu mirwano idafite aho ihuriye n'igihugu cyabo. Ibintu bavuga neza ko byabababaje cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero benshi baravuga neza ko agahinda ari kose, ndetse bakomeje kugenda Abarundi basa n'abavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu rwose ibyo kuba yakongera kukiyobora yari akwiye kuzibukira. Ariko benshi baravuga neza ko n'ubundi Uburundi iterambere ryabwo rigenda gake gake ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, uretse na Tshisekedi witwaza neza ko ngo ari mu ntambara, akavuga neza ko ari byo bituma adakora ibikorwa remezo, nyamara akabazwa impamvu n'ibice bitarimo intambara, kuko Kongo nini ni igice kirimo intambara, ni igice gitoya gikomeje nabyo kugenda bitagaragaramo ibikorwa by'iterambere. Ibi byose bigakomeza kugenda bicanga abakongomani n'Abarundi. Ni nk'uko rero bakomeje kugenda bashinja perezida wabo ko iterambere ryabo rigenda bigura intege.
inkuru ziteye ubwoba ariko kandi zikaba zishimishije bamwe zigezweho aka kanya nk'uko ibi bimaze gutangazwa. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi bamaze kuvuga neza ko aho bigeze iki gisirikare kuba kitari organize bikomeje kugenda bikigiraho ingaruka zikomeye cyane. Ni mu gihe hagiye havugwa ibyo kuba 23 yaza gufata ibi bice bya Kivu Republique ikaza kubigira ibice byigenga, ariko bisa nkaho noneho byarenze urwo rwego, ahubwo Leta z'Ubumwe za Amerika iragira iti M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo niyo izasigara iyobora iki gihugu cya Kongo cyose. Abantu benshi barikanze, umutima wenda kubavamo, bibaza impamvu y'ibi ndetse n'ibibaye, ariko benshi barakomeza kugenda bashingira ku bijyanye n'uko perezida w'iki gihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto nk'uyu mugabo ukomeje kuba agenda avunira ibiti mu matwi. Benshi bavuga neza ko gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nuko itamuhaye ibikoresho n'abasirikare byo kurwanya umutwe wa 23 ari byo bishobora kuba bimaze kumushyira mu ntambwe 18. Benshi bati uwiyishe ntaririrwa, ariko bamwe bati nanone nta yandi mahitamo yari afite. Tshisekedi ubu tuvugana ingoma ye isa naho iri mu marembera. Uyu mugabo intebe ye isa naho iri kwikaraga ayireba, intebe y'ubutegetsi bisa nkaho yamaze kugenda imusharirira ku buryo bukomeye cyane, imushyuhira ndetse asa naho yicariye umuriro. Leta z'Ubumwe za Amerika iyo yamaze kubigeramo biba bisa naho bigoye. Uyu kandi icy'ingenzi azira ni ukuba yarangije amasezerano ya Washington. Nimvuga amasezerano ya Washington uraza kwibuka amasezerano 23 bivugwa neza ko yasinyanye n'igihugu cya Kongo. Aya masezerano yararimo abameze nk'abahamya cyangwa se abandi bakuru b'ibihugu barimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, uw'u Burundi ndetse n'abandi banyacyubahiro. Donald J. Trump, perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe wafashe umwanya we ndetse aza no kuvuga amagambo akomeye cyane avuga neza ko iyi ntambara igiye kurangira, buri wese naza kugira uruhare ndetse akagira ikimeze nk'aho ari ukuba yafata umwanya kubahiriza ibyo yasabwe. M23 yatumweho nubwo itari yitabiriye aya masezerano, ibwirwa ibyo isabwa ndetse yohererezwa n'amakopi nk'uko bitangazwa. Igisirikare cya Leta ya Kongo binyuze nyine muri Tshisekedi, perezida w'iki gihugu, nawe yabwiwe inshingano ze n'ibyo agomba gukora kugira ngo amahoro ahinde ndetse ibice bigarukemo ituzo n'umutekano. Uyu mugabo akigera i Kinshasa asa naho bahise bamuforomata neza. Benshi banavuga neza ko atari ubwa mbere perezida w'igihugu cya Kongo ajya mu nama cyangwa se ahafatirwa imwe mu myanzuro itandukanye, nyamara akaza kubihindura ku munota wa nyuma, ndetse benshi bakemeza neza ko guhindura ibingibi byari byasinywe mu masezerano ya Washington ari byo bimaze kugenda bimugiraho ingaruka. Benshi bemeza neza ko zitaza no kumworohera kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Leta ya Kongo basa naho batangiye kwibaza icyo Amerika iri gutekereza, mu gihe bamwe mu badiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abapolitisiye batangiye kuvuga neza ko M23 ari igomba gusigara iyobora iki gihugu mu gihe Tshisekedi ubwo birumvikana ko atazaba kiri ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ibiba bivuze mu gihe Tshisekedi wari kurwana no kugerageza guhindura itegeko nshinga, kugerageza kuba yahindura itegeko nshinga kugira ngo yongere kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, kuko itegeko nshinga ntabwo rimwemerera indi manda. Maze mu gihe ari kurwana n'ibi ngibi bisa nkaho yatangiye no gutegwa imitego itandukanye itanamwemerera no kongera kwiyamamaza, ndetse iyi ngoma yikaza gukurwaho. Tshisekedi murabyumva gute mu gihe yaba atakiyobora Kongo? Ese cyaba kibaye igisubizo kibazo cyangwa hari icyo byagabanya ku mutekano muke, basi agahenge kakaboneka? Benshi bakomeze kugenda bagira deba zitandukanye, ndetse abenshi icyo bari guhurizaho nuko Tshisekedi atabereye kuba yayobora iki gihugu. Nk'ubu bamwe mu baturage bo kutaka bwa Kongo i Kinshasa bakomeje kugenda bagaragara mu myigaragambyo bavuga neza ko Tshisekedi manda ze zisa naho ari impfabusa, kuko uyu mugabo yagiye agaragara kenshi cyane yirukanka mu bibazo atigeze anakemura ngo bijyanye n'intambara. Nta kintu na kimwe gisa naho ari iterambere kigeze kiyongera kuri ubutaka bwa Kongo. Ruswa ndetse no kunyuruza umutungo w'igihugu mu buryo busa naho bukabije nibyo byaranze iyi ngoma ya Tshisekedi. Bisa nkaho abaturage bamaze kugenda
kugenda bahaguruka ndetse bakomeza kugenda bagaragaza urundi rwego. Igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange gikomeje kugenda kijya mu kangaratete, aho benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo ari ukomeje gusa naho agambanira aba basirikare ndetse n'abaturage, mu gihe we bivugwa neza ko afitwe n'ubwenegihugu bw'Ububiligi isaha ku isaha bashobora guhunga, kandi perezida aba agifite ubudahangarwa. Ni ibintu bimworohera cyane, ndetse ashinjwa kugira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu kitari icye. Ibintu ni ukuri bisa nkaho benshi bagiye bafata nkaho ari ubwesikoro, kuko perezida ntabwo yemewe kugira ubwenegihugu bw'ibihugu bibiri, kuko niba ari perezida w'igihugu cya Kongo akaba afite ubwenegihugu bw'Ububiligi yitwaje ko ariho yabaye mbere y'uko aba perezida, ibi bivugwa neza ko ubundi ubwenegihugu bw'Ububiligi yakaba yarabwambuye, ndetse ari nacyo kimwongoza akaba ahirukankira umunsi ku munsi mu gihe biba byamukomeranye, maze agatererana abaturage. Tshisekedi akomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu, aho M23 yatangiye guhabwa amahirwe yo gutekinga over, ikaza gufata responsabilité zo kuba yafata iki gihugu cyose. Amakuru akomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu bijyanye na leta y'u Burundi. Perezida nyene cyubahiro Generali Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi, kuri ubu ngubu bamwe baravuga neza ko uyu mugabo yamaze kuba yaca bugufi, ariko bamwe batangiye kubyita uburyarya. Ni inkuru igezweho none ituruka ku butaka bw'u Burundi neza neza mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Biravugwa neza ko Generali Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko yamaze igihe kinini cyane abwirwa n'abajenerali ndetse n'abandi bo mu nzego za gisirikare ko umubare w'abasirikare yohereza hano ku butaka bwa Kongo ari munini cyane, ndetse usa naho wamaze kurengera, kandi aba basirikare yohereza baturutse ku butaka bw'u Burundi ngo bajye gufasha igisirikare cya Kongo bakaba bakomeje kuhagwa umusubirizo, ndetse akabishwanira kenshi n'abo mu nzego z'umutekano. na M23 igakomeza kumuha warning imubwira neza ko ishobora kuzamurasa mu buryo adatekereza mu gihe yabakomeje kohera aba basirikare be kuri ubutaka bwa Kongo, kandi ibi ngibi byagiye biba mu bihe bitandukanye. Ubu tuvugana Tshisekedi asa naho ashobora kuba agiye guhura n'uruva gusenya, kuko iyi nshuti ye magara umunywanyi we yamaze gusa nasaba imbabazi abarundi bose ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kubw'amaraso y'abarundi amaze kumenera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku maherere, aho yabajyanye mu ntambara. Mu by'ukuri benshi bemeza neza ko ari intambara itarabarebaga. Kuri ubu rero hakomeje kuvugwa ijambo rikomeye cyane umugabo amaze kuvuga, asa n'uwe excusinga cyangwa se asaba imbabazi abaturage b'u Burundi, igisirikare FDNB n'abaturage bo ku butaka bw'u Burundi muri rusange nyine, aho yamaze kubabwira neza ko abangaba n'abasirikare b'igihugu cyabo kandi bagiye mu butumwa bw'amahoro kugira ngo barinde imipaka, ariko habaye mereri no kwibeshya yohereza abasirikare benshi cyane birangira bagiye mu butumwa bw'amahoro butari ngombwa, kandi gahunda yari ukurinda imipaka. Ntabwo yigeze avuga igisa naho ari diri yagiranye na Tshisekedi, ariko kandi bivugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yasaga naho ashaka kwerekana neza ko yababajwe cyane n'abasirikare be bamaze kugwa kuri ubutaka, ndetse asa n'usaba imbabazi abarundi n'abarundikazi batakaje abasirikare ndetse abo mu miryango yabo. Ibi ari kubivuga, nyamara asa n'usaba imbabazi benshi bavuga neza ko ari zo kwiyerurutsa kugira ngo abarundi bongere bamugirire icyizere, dore ko amatora y'imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu akomeje, ndetse imyiteguro ikomeje nyine. Uyu mugabo kandi cyo gihugu cy'u Burundi bari kubikora mu gihe hari bamwe mu bafite imiryango iri mu gisirikare bamushinja kuba abasirikare cyangwa se abo mu miryango yabo boherejwe ku butaka bwa Kongo barishwe urupfu rubi, bagashyingurwa nabi bitabahesheje icyubahiro, bagashyingurwa mu byobo ibyo bise imva rusange. Kuri ubu ngubu abajenerali bakomeye mu gisirikare cya Twirwaneho b'abanyamurenge banavuga neza ko nta n'ubu imirambo y'abarundi ikinuka ku misozi yabo, bavuga ko General Neva yazohereza abasirikare cyangwa se abandi baza gukura iyi mirambo muri ibi bice kuko bahaguye ari benshi. Abarundi baravuga neza ko bagiye bicwa ndetse bakicirwa abo mu miryango yabo babarizwaga mu gisirikare, bakabeshywa ko baturutse. Ibi nabyo byahise bizamura undi mwuka nubwo byari bisanzwe bivugwa. Bisa nkaho izi mbabazi uyu mugabo yasabye ari za nyirarureshwa n'uko benshi babivuga, ariko nanone bamwe baravuga neza ko ubu nabwo ari ubutwari
uretse ibya politiki kuba nawe yatangiye kubona neza ko yakoze amabara akomeye cyane kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibyagize ingaruka ku Barundi ndetse n'Abakongomani. Mama 23 yari yamaze kumubwira neza ko rimwe bazabyuka bakumva amasasu Igitega ndetse na Bujumbura, bitewe nuko bagiye baraswa kenshi cyane n'izi ngabo z'Abarundi. Uburundi rero bwo bwakomeje kugenda bugaragaza ko bubabajwe n'ibyabaye ndetse binyuze nyine muri perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko bamwe basa nkaho bari kumubona ko ari nk'amareshya mugeni, kuko icyo gisirikare cy'u Burundi n'ubundi abasirikare baracyari ku butaka bwa Kongo ntibahavuye. Gusa nta nubwo yigeze avuga itariki cyangwa se na gahunda afite yo kuhabakura, uretse kuba yageragezaga gusaba imbabazi abaturage ndetse n'inzego zimwe za gisirikare nyuma y'igitutu ndetse na pressure ikomeye cyane, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye, yamaze kwiyerurutsa nk'uko babivuga. Ibi ntabwo bihagaritse imigambi ya mama 23 ndetse n'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB nacyo kirakomeje kuba gikora ibikorwa byacyo bya gisirikare, ariko benshi bavuga neza ko ibi bikorwa byonyine ari bimwe mu bizabuza amahirwe perezida w'igihugu cy'u Burundi yo kongera kuba yagirirwa icyizere nyine akamamazwa cyangwa se agashyirwa ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko igihe kigeze ngo uyu mugabo abe yatanga intebe n'abandi bayoboreho, kuko Abarundi bamwe na bamwe bamushinja ko nta terambere yabagejejeho, ahubwo yakomeje kugenda agaragara mu ntambara zidafite aho zihuriye n'u Burundi, ibyagiye bibadindiza cyane. Kuri ubu igitoro kirabura, ibibazo bikavuka, mu gihe perezida w'igihugu cya Kongo wamushutse afite ubutaka bunini ndetse n'imitungo ikomeye cyane yo munsi y'ubutaka. Ibi rero bye bikamworohereza kuba yashobora guhangana n'ibibazo, nubwo nawe atita ku baturage, ariko bamushinja ko Kinshasa n'ibindi bice nta mirwano irimo. Agace gatoya ka Kongo kegeranye n'u Burundi ariko katumye bohereza abasirikare benshi cyane kuri ubutaka, ibyatumye nyine hakomeza no kugenda hagaragara umwuka mubi. Ubu Abakongomani n'Abarundi bararebana y'ingwe biturutse ku kohereza abasirikare muri ibi bice. Rero ibintu bikomeje kugenda biteza umwuka mubi. Imbabazi se zirakirwa gute n'Abarundi ko bakomeje kugenda bavuga neza ko ibi ngibi ntacyo bashaka kubyumvaho, ahubwo igitutu cyakomeje kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya mama 23 nyuma yo kuvumbura neza ko intege nkeya z'igisirikare cya leta ya Kongo zamaze kugaragara. Ubu tuvugana umurongo w'abasirikare hafi ibihumbi bigera muri 10 biciyemo ibice bigera kuri 3, ariko byemejwe neza ko ari ibihumbi bigomba kugera muri 20 bigomba kwerekeza i Kinshasa hafi neza, aho bazajya barekura amakompra n'amadrone byose bikagwa mu mujyi Kinshasa neza hafi n'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko kwa Kisekedi. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo kubona umuteguro wa mama 23. Abasirikare biganjemo abakomando bafashe uyu mwanzuro ku itegeko rya General Nziramakenge Emmanuel, General Sultani Makengo uyoboye izi ngabo kandi n'abandi bayobozi ba mama 23. Byamaze kumenyekana neza ko abenshi bamaze gupanga umupango nyuma y'uko mama 23 yari maze iminsi yohereza abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagomba guhagurukira mu bice mama 23 yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice bya Plaine d'Ruzizi ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana harumvikana ubwoba bukomeye cyane ibisirikare yaba FARDC, Abarundi n'abandi bafatikanya n'izi ngabo. Ubwoba bwabatashye, abasore b'intare za Sarambwe biteguye ndetse bamaze kwerekeza mu bice nk'uko amakuru bigaragaza. Ku murongo wa telefone abaturage twahamagaye baherereye mwabira bica babonye uyu murongo w'izi ngabo, bisa nkaho batubwiye neza ko ibi ngibi byari nko kwerekana neza ko batangiye iki gikorwa. Ubundi hari amakamyo menshi cyane baje kujyamo akomeza imbere. Wari kare Kisangani ibice byinshi byamaze kubatombe ndetse intare za Sarambwe abakomando bazo bamaze kwerekeza imbere, bagenda bategura inzira kugira ngo bataza kugwa mu mitego ndetse n'ambushi y'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubwoba ni bwose hakurya ku ngabo za leta i Kinshasa. Kisekedi akomeje kujya ku gitutu, arabwirwa neza ko atanacunze neza yaza gukubitwa kudeta, uretse ko no kugera muri uyu mujyi wa Kinshasa bigoye. Benshi bemeza neza ko mama 23 ishaka kuhegera kugira ngo igibone uko iharasa byoroshye, uwo kuyigaruriraho bisa naho bitahita abikunda. Abasirikare benshi cyane b'intare za Sarambwe bagaragaranye murare ku maso ndetse basa naho ibi bintu bari babinyotewe cyane, kuko bagiye babwirwa kenshi ko gahunda ari kujya i Kinshasa bagakuraho leta ya Waginga nk'uko bagiye babwirwa na General Makenga ubwo bakoraga amakosi agiye
atandukanye. Ibi kandi biravugwa mu gihe M23 yari imaze hafi amezi abiri isohoye abasirikare barenga 13,000, abasirikare bashya bikanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare, itsinda ridasanzwe ritabaraho rukomeye, kandi abangaba bakaba aribo bifashishwa mu ma operation agiye atandukanye. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ikimeze nkaho ari impuruza. Tshisekedi araboroga, aratabaza, aribaza ibigiye kumubaho mu gihe we afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo akume ku butegetsi, mu gihe abaturage baba bamugiriye icyizere. We akomeje nanone guterwa ubwoba nuko igitutu gikomeye cyane M23 noneho igiye kujya imuhumekera mu bitugu neza neza yamugezeho ahangaha hafi n'ibiro bye. Induru zitangiye kuvuga rero, imiryango ishinzwe amahoro yamaze gusa n'itererana Tshisekedi kuko abenshi bamaze kubona neza ko ari umunyamanyanga. Igisirikare kandi cy'intare za Sarambwe cyagaragaje urundi rwego rudasanzwe rwa kajugujugu z'intambara ziri guturuka mu bice bya Karehe ku kibuga cy'indege cya Kavumu, naho M23 yongeye kuhagurukiriza amadrone. Bivugwa neza ko ari kugenda areba imbere aho berekera niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bihari bashobora kuza kwisangamo bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi kandi biravugwa neza ko izi drone n'indege ari byo kurinda umutekano w'ikirere kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kitaza kuba cyabarasaho muri uru rugendo. Kandi bivugwa neza ko aba basirikare batagomba kugendera mu kivunge, bamaze gucamwa amatsinda akomeye cyane, bamwe bakanyura ibice bitandukanye kugira ngo baze kugira aho bahurira bitewe na mapu bafite. Benshi baravuga neza ko tekinike na tactique mu buryo bw'urugamba kwa divansinga bakubita batababarira hard tanka y'insazi ari byo bigiye kuranga iki gisirikare cy'intare za Sarambwe. Gikomeje mu by'ukuri kugaragaza ko gifite inyota yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Intare za Sarambwe kandi zikomeje kugaragaza neza ko mu bijyanye na diplomasi ari naho bakomeje gutsinda Tshisekedi agakomeza gusebera mu mahanga. Mu bijyanye na politiki na diplomasi baramurangije neza neza. Ubu hasigaye urugamba narwo rutari runini cyane kuko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa uru rugamba rugikubita. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo aho bigeze aha, uretse kwemera ibiganiro nabyo M23 ishobora kuba itacyemeye, nta yindi shuwa ihari. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda ntawe uzitambika, dore ko ibi bice ingabo z'abarundi benshi bibaza niba zishobora kubigiramo ndetse cyangwa zikaba zakoherezwa muri ibi bice zikarekura umujyi wa Uvira nawo wugarijwe kugeza ubu. Twirwaneho iraturuka hejuru Minembwe na Mikenke ibarasa amakompora mu ishyamba rya Mikenke. Bikagaragara neza ko mu gihe baba barekuye gatoya uyu mujyi nawe Twirwaneho amaduba ashobora kuwufata, nubwo bavuga neza ko M23 bakiri kumwe mbiri muri ibi bice. Ibintu rero biragaragaza neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamaze kujya mu mayira abiri, babuze icyo gukora. Barajya hakurya gutangira intare za Sarambwe. Uyu mujyi wa Uvira urafatwa kandi bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we aricyo kimuhangayikishije kuko uyu mujyi bahana imbibi, ndetse avuga neza ko ataturana n'izi nyeshyamba nk'uko yagiye abivuga. Kandi bigaragara neza ko Uburundi budafite umubare munini w'abasirikare bitewe n'abagiye bagwa kuri uru rugamba ku buryo bashobora kuba deployinga muri ibi bice. Ibi rero biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ese aratabaza abandi? Haragaruka ingabo za Angola kandi twarabonye ejo imirambo yabo yoherezwa Kinshasa nyuma yuko baguye hariya hafi na Puezero. Biraza kugenda bite? Aha se haraza kuza abacancuro ko nabo bagaragaye nk'abananiwe kurwanira muri ibice by'amashyamba ndetse no gukoresha amadrone bagiye bagabwaho ibitero kugeza ubwo bamwe bikuye muri iyi mirwano bagasaba gusesa amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi maze bakaba bakisubirira iwabo nk'uko banyuze ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bakongera guhabwa inzira bagataha, bakerekana neza kuko batekerezaga urugamba atari ko rumeze ndetse ibintu bisa naho bitandukanye nuko babyibwiraga. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi utari mwiza hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi nabo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko inzego za gisirikare ku bijyanye n'icyemezo cyo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Ibisa nkaho byamaze gushyira muri krize ikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigenda bitangazwa n'amakuru atugeraho. Noneho n'amakuru aturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hari ya Bujumbura na Gitega, ndetse akaba amakuru ariko aturukaho yerekeza ku butaka bwa Kongo. Kuri iyi nshuro noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyenecyubahiro Evariste Ndayishimiye yongeye gushya ubwoba, yongeye kwikanga igisa naho ari umuriro ukomeye cyane ushobora kuza kumugeraho. Yongera kwikanga
kandi igisa naho ari imitego ikomeye cyane yakomeje kugenda ategwa n'abo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kugira ubwoba ndetse yiyemeza kuba yatanga miliyoni 100 nk'uko bitangazwa, miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, wakaza kuyahama 23 kugira ngo ibe nk'ingurane y'abasirikare barenga ibihumbi n'ibihumbi bafungiye ku butaka bwa Kongo bafashwe na 23 mu bice ndetse no mu bihe bitandukanye bafatirwa mu mirwano aho bari boherejwe gutanga umusada ku gisirikare cya Leta ya Kongo, bikaza kurangira bitagenze neza dore ko iyi ntambara abarundi bayirwanye guhera mu bice bya Rumeneti, Rubereshi, ibice bitandukanye bya Petit Masisi, kumanuka Nturo, Kirorirwe ndetse no mu bice bitandukanye. Ubwo ni imihanda yo muri Kivu y'Amajyaruguru mu nkundura ya 23 yo kugerageza gufata umujyi wa Goma. Aha habereye imirwano abarundi bagiye bafatwa kenshi cyane birukankaga mu baturage bayobewe ibice byo kuhungiramo ubwo urugamba rwabaga rukomeye. Ahangaha amakuru yavugaga byinshi cyane ku bijyanye n'abarundi babaga bamaze gufatwa n'abaturage, abandi bakagwa ku rugamba benshi cyane, bamwe bagafatwa mpiri ndetse n'abandi bakiyemeza kwihama 23. Intambara yaje gukomeza igana mu bice bitandukanye, ariko ari umuhanda mugari umanuka werekeza hano mu mujyi wa Goma. Mbere yo kwinjira Sake imirwano yarakomeje ndetse 23 yemeza neza ko abarundi bahaguye ndetse n'abafatiwe ari benshi cyane muri iyi mirwano n'ibindi bice bitandukanye ndetse no ku kibuga cy'indege cya Goma. By'umwihariko imirwano ya nyuma kuri finali, abarundi uretse ko baje gufata inzira yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ari naho ngiye kukubwira ibyongeye kuhabera, haje gukomeza kugenda habera ibitendo bikomeye cyane. Abarundi bafashwe bafungiye hariya mu mujyi wa Goma, abandi bari Bukavu, abandi bari mu bice bitandukanye, aho 23 yagiye ihitamo kubashyira abagiye bihama 23 nabo ku buryo bivugwa neza ko bitangaga babona nta yandi mahitamo, nabo barafitwe ndetse bafungiye mu bice byabo. Gusa ikiza nuko benshi bavuga neza ko 23 aba barundi aho bafungiye yaba za Rumangabo ndetse na Kakatindo, ahantu hose bisa nkaho nta bihano cyangwa se uburetwa bakoreshwa uretse kuba bafunze nk'izindi mfungwa ndetse bakitabwaho. Kuri ubu rero miliyoni 100 z'amadolari benshi bemeza neza ko arizo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yamaze gushyira ku meza kugira ngo bajye kuganira na 23 ibe yarekura aba basoda b'u Burundi, dore ko ari ibihumbi byinshi cyane buriya bagiye bafatwa kuva umwaka ushize wo gufata umujyi wa Goma kuza hano ahakomeje kubera imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, na n'ubu bagifatwa ndetse imirwano yabafatishije myinshi cyane niyabereye hano mu mujyi wa Uvira, ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi yafataga umwanzuro wo kubohereza hano muri ibi bice ngo kuko niho baba bafite imbaraga zo kurinda kuko begeranye n'umupaka uhana u Burundi ndetse na Kongo. Ahita afata umwanzuro wo kuvuga ko Uvira itaza kwigarurirwa ngo n'inyeshyamba, nyamara 23 yamufatiye umujyi mu maso afatikanyije n'ingabo za Leta ya Kongo. Aho hose niko abarundi bagiye bahafatirwa. Abarundi bafitwe na 23 ntabwo umubare uri precise, ariko bivugwa neza ko ari abarundi abasirikare benshi cyane barimo abato n'amakuru, dukuyemo abagiye bapfa barenga ibihumbi byinshi cyane. Bivugwa neza ko bafitwe na 23 barenga ibihumbi 5 bafashwe mu bice bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye mu gihe cyose kirenga hafi imyaka 23 yamaze irwana hano. Bivugwa neza ko aba basirikare b'abarundi bafitwe ndetse bafashwe guhera mu bice bitandukanye 23 nibimaze umwaka mu mujyi wa Goma, kandi imirwano yo gufata umujyi wa Goma yatangiye mbere, kandi aha hose 23 yahafatiraga abasirikare. Ibintu byemeza neza ko uyu mubare ushobora kubona arenga izi miliyoni 23. Bivugwa neza ko nta na kimwe irigera bivugaho. Kisekedi bivugwa neza ko ari umwe mu baciye muri perezida w'igihugu cy'u Burundi, amwemerera neza ko amafaranga aza kumufasha kuyishyura, maze igitutu kikamuvaho kuko abategetsi b'inzego za gisirikare ku butaka bw'u Burundi bamaze kugenda bahinduka perezida wabo w'igihugu cy'u Burundi kubera ko yafashe uyu mwanzuro wo kuba yashora abasirikare muri iyi mirwano. None igihugu cy'u Burundi kikaba cyatangiye kugaragaramo umubare muke w'abasirikare bashoboye, uretse imbonerakure zatangiye kugenda zinjizwa muri iki gisirikare zisa naho ari ingwizamurongo. Ibi rero biravugwa neza ko izi miliyoni zigera ku 100 z'amadolari zaza gushyirwa ku meza, hakabaho ikimeze nk'ubuhuza, hagashakwa abagomba kubahuza maze 23 mu gihe yabibyemeye, ariko kandi nitabyemera igakomeza
kugenda yivunira ibiti mu matwi gashaka no kutabumva. Baraza gukomeza gusafaringa ndetse bahura n'ibibazo, kuko ubu tuvugana perezida w'u Burundi we asa n'uwicariye intebe ishyushye. Arabona ko kongera kuyoborwa ndetse kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa bishobora kuzamugora, mu gihe abaturage bari gukubita agatoki ku kandi, abandi bo mu nzego z'igisirikare bagakomeza nabo kumutega imitego. Ubu tuvugana yamaze gutanga offre, ndetse iyi offre benshi baravuga neza ko M23 ishobora kuza kutayemera. Abandi bakavuga neza ko itakirengagiza aka gaciro k'aya mafaranga. Abandi bati M23 ntabwo yaje mu bucuruzi ndetse no gushaka indonke, iba yerekana ibimenyetso biri mu rwego rwa politiki ndetse aho ibishaka uburenganzira. Bamwe bavuga neza ko n'ubundi Tshisekedi na perezida w'u Burundi kuba M23 yakemera iyi ofa bamaze gushyira ku meza, ariko binyuze muri perezida w'u Burundi bitaza guhagarika imirwano, kuko n'ubundi ushobora kwisanga abasirikare aribo bagaruwe ku rugamba, benshi bagashyigikira M23 ibima amatwi ndetse ikaba yakomeza ibikorwa byabo bya gisirikare ndetse no mu bice bitandukanye. Maze bano baharaniye gushyira imbere kijyanye n'ubutunzi bakemera neza ko bwagura ubuzima, bagakomeza kugenda birengagizwa. Ibi byose bikomeje kugenda biba mu gihe Tshisekedi we nawe atorohewe, mu gihe ibice bye bikomeje kugenda byigarurirwa, nawe nyine wakomeje kujya ku gitutu bitewe n'uko yanze kubahiriza amasezerano ya Washington, maze agatangira kujya mu bindi bisa n'amasezerano, harimo yabereye i Doha, harimo n'ayabereye mu Busuwisi. Ibi byose Amerika ntabwo yabyishimiye na gato, byafashwe nko gusuzugura perezida w'iki gihugu Donald J. Trump.